Moikeo amohela kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho SABC 2 le o lehae puong ya matsoho ke na le Mphoteme le ao le jwalo ha re di thakgole ka dihlooho tsa tsona. The Department of Home Affairs would declare Omotoso as an undesirable person after he leaves the country. Moruti Omotoso o kgutlela Nigeria kajeno ka mora hore kopo ya hae ya bodulo kwano Afrika Borwa e se atlehe. Tsona re di thakgola semmuso ka ditaba tse re Moruti Omotoso eo e leng moahi wa naha ya Nigeria ya neng a ena le kereke kwano Afrika Borwa o kgutletse Nigeria thapameng ena ya kajeno. Lefapha la ditaba tsa lehae le mohlalosa e le motho ya seng a sa batlehe nako ya dilemo tse 5 a sa lebe naheng ena. Omotoso o ile a fumanwa a se molato diqosong tse 32 tsa peto le weba ka batho ka mora ho qeta dilemo tse 8 tjhankaneng. The Department of Home Affairs would declare Omotoso as an undesirable person after he leaves the country. The Department of Home Affairs has noted the departure of Timothy Omotoso from South Africa to Nigeria from OR Tambo International earlier this afternoon. This comes after the Minister of Home Affairs rejected an application submitted by Omotoso in terms of Section 87 of the Immigration Act that sought to overturn an earlier decision of the department to declare Omotoso a prohibited person. Hutse amanang le matjhaba teng re fumana hore mo president Cyril Ramaphosa o tlo tsamaya hosane mo a tlo kopana le wa mphato wa hae wa America Donald Trump Washington ka Laboraro. Kantoro ya hae e boletse hatibello e le hore kopano eo e tla tsamaya hantle. Empa mo president wa EFF Julius Malema o boletse hore ha bone e tlo ba molemong wa naha. Malema o buile sena nakong eo a neng a etetse morena wa Abathembu Buelekhaya Dalindyebo Mthatha kajeno. It's a waste of time. He's going to, if he wants them to start treating him differently and is going to beg them to attend the G20, he's going to have to compromise some of the fundamental policies of this country, which were not prepared. If he does that, he must not come back. He must stay there with those 49 Afrikaners already. He must also stay there because he can't compromise our sovereignty for political expediency. Hare ya provinsi ya KwaZulu-Natal re fumana hore sepolesa sa provinsi ena se tshwere le polisa la Lefokisi le dilemo di 50 a motsomong ka menyenyetsi ya ho rekisa sethunya sa boshodu sa R5. Le polisa lena le sebetsa stationing sa sepolesa sa Mountain Rise Pietermaritzburg. Diphuputso di bontsha ha sethunya sena se utswitswe stationing sa sepolesa sa Richmond ka 2006. Re ntse re le provinseng ena re fumana hore sepolesa se tswetse pele o hlalosa hore ha motho ya seng a tshwerwe ka mora ho thungwa ha batho ba 12 kampong ya Zamani Transit e Umlazi ka borwa ba Durban ka Labohlano bosiu. Banna ba neng ba hlometse ba ile ba itshohlometsa ntlong e nngwe kampong mme ba thunya batho ba neng ba le ka ra yona. Motlatsi wa mokomishenara wa sepolesa sa province e leng Major General Phumelele Makhoba o boletse hore le ha sesosa sa ketsalo eo se so hlake sepolesa se latela mehlala yohle. Re atela pele re ntse re le ditabeng tse amanang le sepolesa re fumana hore sepolesa se hlahisitse dingongoreo ka kgatello e ntseng e eketseha ya tsamaiso e ka nnang ya itemoela ho kenngwa tshebetsong ha setshwantsho sa molao sa maqheku se reretsweng ho ntlafatsa tshireletso ya ona. Setshwantsho sena sa molao se batla ho ntlafatsa tshireletso bathong ba sa sireletsehang jwalo ka ha ho tloswa ha bona maemong a itseng a seng hantle ntle le tumello ya bona. It will require that there is additional budget, there is additional specification that we need to conform or change the how the police stations look to accommodate that. Even with sexual offenses, we don't have a place where we keep the victims. It's a 24-hour accommodation while we are looking at other alternative placement. I must say that I'm not sitting here nervous and panicking, especially because these issues have been now raised, and both the Department of Social Development and the Department of Police have raised their issues, and they have been deliberated, and I really am trusting the process. Lefapha la Ntshetsopele ya Setjhaba le re dingongoreho tse hlahisitsweng ke sepolesa di ka rarollwa dintlheng tsa sehlomathiso.
Ha re fetela provinseng ya Free State re fumana hore letsholo la naha le tshehetsang tsosoloso ya boitshwaro le thakgotse motsemoholo Bloemfontein. Letona la basadi batjha le batho ba phelang ka boqhwala Sindisiwe Chikunga le re tsosoloso ena e ama baahi bohle. Komishene ya Ditshebeletso tsa Setjhaba le Mokgatlo wa Kahobotjha ya Maano a Boitshwaro e thakgotse letsholo la tshehetso ya setjhaba e ipapisang le molaotheho wa naha. Sena molemong wa ho matlafatsa dikamano ka hare ho malapa le ho tlisa poelano. Family is a family not because it's a woman, it's a wife and a husband, but because of the characteristics and the building blocks that make the family. Mekgatlo e sebedisana mmoho le mmuso e boletse ha sesosa sa mathata a teng ka hare ho malapa e le boitshwaro bo bobe dibakeng tsa bodulo. Ho boetse ho buwe ka diphephetso malapeng ao baetapele ba ona e seng bontate. Almost 60% of South Africans and the children are fatherless. So what I'm going to drive is about that we need to hold hands, the churches, the government and everything. We cannot blame everything and say, it used to be like that many, many years ago. It needs to stop with us, the new generation. Muso o re letsholo lena le tla tlisa diphetoho setjhabeng. This campaign, as Commissioner presentile Kamano, it will thusa ho build the families. Say long at the end of the day, they'll end up being the servants. Sabato, but ba instilla letaba ena ba khutlisetsa taba ena ya botho. Mekgatlo e sebetsang mmoho le mmuso, baetapele ba sedumedi le barutehi ba ntse ba bontshana ka dintlha tsa bohlokwa tse ka thusang maanong a kahobotjha ya boitshwaro setjhabeng. Haratse dintsa ditaba tse ka lebellwang bekeng ena re fumana hore Mopresidente Cyril Ramaphosa o netefaleditse ma-Afrika Borwa hore tsohle di motjheng bakeng sa ho tekwa ha ditekanyetso tsa ditjhelete ka Laboraro. Letona la ditjhelete Ino Godongwana le tla tekela Palamente ditekanyetso lekgetlo la boraro ka mora hore di se tjhello monwana ka makgetlo a mabedi a fitileng. The budget is almost ready. The Minister of Finance is putting the final touches to the budget. And that is going to be presented on the 21st. So that is not a problem at all. Ha re fetela provinseng ya Limpopo re fumana hore nyewe ya baqosuwa ba bararo ba qoswang ka boshodu polasing ya Mopresidente Cyril Ramaphosa ka kgwedi ya Hlakola ka selemo sa 2020 e tla qala ho mamelwa hosane lekgotleng la dinyewe la Modimolle provinseng ya Limpopo. Ba qoswa ka ho ptjhatla ho utswa tjhelete e ballwang ho $580,000 e neng e patilwe ka rasoufa. Ditabeng tse ding moiri fumana hore sehlopha sa Amajita se ikemiseditse ho etsana lane phirimaneng ena. Amajita e bapala le Morocco papading ya makgaolakgang tlhodisanong ya mohope wa matjhaba wa AFCON under 20. Papadi ena e tla bapallwa Cairo ho mane Egypt mme e tla haswa ka otloloha ho SABC 2 horeng ya borobedi. Kgaso ena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifu wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka hora ya bosupa. Bolepi bo a latela. Ke o taba.